chibai ule voin hi July ni som sang ni le som ni pakhat inrin ni ania voin chu sipai zale somriat chuang an ka hlum to thu atang hianin bulhan tan ta ila kata township KIA le PDF te tang kopin nili chungin military council sipai lama tactical commander telin sipai zale somriat chuang an ka phlum second region kata township KIA le People Defence Force PDF tele military council sipai te indona sipai lama tactical commander baka sipai dang zale somriat chuang an thi thu voin hian second PDF lam chuan thu chu an siamani kata township PDF le KIA Brigade 8 Battalion 5 te mashuaina in military council sipai division somriat pariat kata battalion zathum pali le zathum pakwa de chu miohla khobula anin kap ti thu po tarlan ania July ninga zandar kwavel khan PDF le KIA lam bom company chu sipai lamin rapuakin sipai som chuang an thia July ni ruk jingdariat vela ko kwe luizo akal military council sipai zate chuana long pathum chu RPG in voi angamazat an kapa pahni pilin sipai somruk chuang an thia long pakhat chu atlan chuak thei ram ti hriat ani July ni sari zandar somvela tactical strategies commander kai suai sipai horam ripel chuan rapu bomkam palilai rapuakin tactical commander telin sipai somthum chuang an thile bokti PDF lam chuan thu chu asiama July ni kuwa apo miohla khuwa sipai jet fighter pali le leilama tranpui tu pol tenen in kana thleng le a chuta chuan sipai somnga aya tlem lo an thi ba ka somsari chuang in hliam an to ka PDF lama chuan pathum thi in pathum chu chin hriat lovin an om ani July ni ko zana kata battalion zathum pakwa atanga miohla lama tranpui tu pol double cap pakhat le ke paruk nei motor pakhat te chu poma mian khole kata bus terminal inkara KPDF tele KIA tang rualin bom hanga an beya wangin sipai somthum chuang an thile ti hriat ani boka military council sipai te chuan mota chi kholom mota le auche miohla maudaing namsan supo kong khobul vela asipai thi taruang chu thlan khur lain an phuma hliam te ero chu longin an thiar chuak ti thupo PDF lam chuan an thu suwa chuan an tar lang tel bok ani min chian le khin uwa piuso thia pola pu mi pani tha anni min chian township le khin u township piuso thia pol mi le sa tia pu mi pakhat chin mawnga ina July ni kuwa ni zandar somvel khan tu ti hriat lo haral thom keng pol pakhat chu lutin bom an ti puaka chumi hnuwa chi mawa po chu an ka plum ngala achung te po an hliam nual ti hriat ani tual chung mi pakhat chuan ma chin su khuwa tual tha thu hriat ania khothen omin minron sil ani khonhai vaya mi te po azana zanin an tlan suak ngala sipai anon lu chuan an mi mu chu manin an soi sarep dona an tha dan kim chang chu ka hrelo ti in asoi ani chin ma chu tual chung mi te soi angin military council sipai te thu rol ruka mi puite ta na har sana siam thin piuso thia polami ani le ni lo thuwa kheten media chuan a confirm thailo thu atar langa chutiang bokin second region Suebu district Khin U township ong pingkong saingkang khuwa nimin July ni kuwa chundar som pani khan military council report pethin tu le piuso thia pol mi le sa nia soi thun khaya chu tha ani thu hriat ani pago military council ruat in zalal pakhat le athian pakhat ka alum anni pago township hinta kong khuwa munsan pia kong number 7 na in zalal town we tajialong tia hriat kumsomnga paruk mi le athian pa thun u le midang pakhat mi pathum chu tukin jingdar sarivel khan silaya ka annia in zalal le athian pa chu an thia pakhatero chu aliam ti hriat ani an thian nai tak pakhat chuan mun khata an pathuma ka annia in zalal chu voithum zet an kap alupo an kap fuwa athingal pakhat chu thun u ania ani chu damdo in thlenpui hnuwa athi an thian pakhatero chu aliama thingpui dora an omlai ani utang we hi electrician ania NLD sarkar lai atanga he na hi thokto ania ma se dalan ani helam venga sipaile police ten zanami anron zonte hian atel ve thin police motor veng chung anron lu te hian bike in azui thin ti in asoi hetia an tha ma thlakat kalta khan adin chu boma vom aloni to a ma se an ina omlo lai ania wangin ahim hlo ti in asoi bok in kana thlen nuwa sipai tele police lam chuan pago kho a security anti kau sot le ti hriat ani
Chau U Township kongzo ho tu manzami mon moti zone tia kau chu sipai dop na hmuna aku zungtang vaya eltia ani sipai thunei na sangsanga dodal tu Chang U Township a kongzo na hoi hotu berzinga mi manzamian mon motin zone tia kau chu sipai indom na interrogation hmuna aku zungtang zongjong chu chunglam zonga eltia vek ani thu athian hnai tak pakhat hne na tanga siat ani indom na chuan kong sangsangin ani chuan ngai sa a ama ngei po atel lo na thu boya hnuk lutin case in tom nei tirin thu boy an siam sakti siat ani athian hnai tak pakhat chuan indom na hmuna akutang te chu an ultliak vek akutang som ni in aru chang te chu na ati hle a ahak lai thomno po asu thailo an man lai po in an lo ngai sana sa hle to a amai tuam phuin adul le hnungzang an peta andom na hmuna chuan anatia a aw wangin aka a silipar an no saka an khoina saviau ani ti in asoi Chang U Township kongzo na hoi hotu manzamian mon moti zona chu thamasa zun thla khan second region Chang U Township kongpui chungzo ka military council ten an mana July ni saria athu buai ngai thlak na kota military council lam chuan ama an hek na thu le approve na te chu court lamin an endik thu riat ani Namkham Township Education Director chu Namkham PDF 10 silai mu le vauna lekha thon sipain thunain an lak nuwa tharum tholawa CDM kalpui zirti tu te chu nora vauto lo turin Namkham Township Education Director u chonain twen chu silai mu pakhat le vauna lekha pek ani thu PDF Namkham Pol chuan voina thu chu an siam ani education staff te thalo atanga khol khom GEC staff fund poisa la chuak du chuan thlani hlo an lo puk lok poisa chu pelet le in alak chuak thai chawang ti in Namkham Township Education Director u chonain twin chuan zirti tu te chu vo betin thil akalpui ani ti PDF Namkham Pol chuan thu chua antar lang ani tuna an vona le khapek chu ama saber le anunung ber tur ani thu le azom lo ani chuan nataka semna an pek tur thu PDF Namkham chuan thu chua an siam bok ani dipe yin huna ratlanten damdoi in enkol na tur an mamo to hle dipe yin Township a sipai rong takten mipui an kalum teu awanga hlawa tlan chia ratlanten enkol na tur damdoi lam an mamo to hle ti siat ani ratlan tan pui tu pol zinga mi pakhat chuan dipe yina leilet pa ho tan chuan ei tur tlak sam thu chu a omlo an kana awang khan damdoi lama mamona asang ta ani ti in asoya ei tur tlak sam chu omlo ma se in kana awangin hliam an om nuala tui thiang hlim lo in awanga sisel na lama har sanna tok an om nual bok ni in asoi lang boka tun din huna an momobik te chu glucometer le RBS strip pulse oximeter stitching tray examination glove baka na chok na hliam damdoi le ORS te ania chuti rualin rampuma covid si in kaidarna ana sat chauzel ang bokin raltlan te zinga po in kaidarna a omal ho thon om to hle ani damdoi lam tan puitu pakhat chuan eile bar tu chu tun din hmuna ala oma khuare ya chuan har sana chu om thei tho ma se tuna chuan ei tur ain damdoi da asang ani ti in asoi chuti rualin sipailamin damdoi le thil dang supply tur ang chi chu adang chatlat boka aru karala tanpuina kalpui angai chuan har sanna ati zole bok ani tun thlatir lam khan sipailamin dipein Township a mipui somthum pani lai aka phluma khosom pathum mipui te chu antlan chia mi sangruk chuang anni to thu July ninga a chin sia danin siat ani tuna chuan in kana om to ri lo ma se khomi puite chu sipailamin an khuwa te chu kin ma khuwa ang boka hal sakvek hlavin an ommek bokani tuna tahan kalimyo le chevel longai thla ila nimin July ni kuwa sanghni le somni pakhat khan kalimyo huam chunga volunteer pakhat tiamin mi somni panga an borala kolkul COVID-19 center a hian positive mi ni don an oma mi somruk bakhuwa an dam chuak ni khathil thuwa enkol dam tamber ni alani Kalesfield Hospital a positive mi somni pani le traditional medicine hospital a mi somthum pakhat enkol mek anni kalimyo Christian thlanmula mi somni panga William annia thakhat kal ta chungin mi zanga chuwang an thi to nia riat ani tukin July ni som sang ni le somni pakhat tahan bazar kiang dorkai an tamangin dortu po rin ain an thanem theile a
tahan Wesley Hospital a damlo in entir an thanem hle a jingdar sari vela tanga ngak depo tlailama an chang thei chau ti hriat ani rimse theilo khosik thokham lo te anum nuala ina in an kol le mania home quarantine an tamsot hle a tahan tlak lam munlai le a chevela pangai taka na thokin an la tei hoi zalen hle ti hriat ani tukin July ni som sang ni le som ni pakhat khan tahan tlom ngai pol zol buka tuk dang ang bokin oxygen latur an la thanem hle niruk July sang ni le som ni pakhat khan tahan Methodist office mingin COVID-19 in an kol nan seka na chiat singa seji vaphaya chiat singa varpuya chiat singa traditional hospital a chiat noi ni zolbuka chiat noi khat tahan mizo thalai pola chiat noi khat kolkul center a chiat noi khat an hlan thu riat ani nimin July sang ni le som ni pakhat khan kanana COVID-19 shikai to mi somnga pakua thi pahni dam chuak mi somni pasari in an kol mek mi somthum quarantine center om mi pakua home quarantine mi somni pakhat anom thu riat ani kale kabo kango CDF pol dinin PDF honen military council sipai dawron an tum thu chu an siam Sakai region kale kabo kango khua sipai daw tu pol Chinland Defence Force a sipai te tho hona tangin CDF KKG chu July ni khat khan din ani thu riat ani CDF KKG chuan CNF kai suana la in Chin National Army thupek angin mun sang sanga om CDF sipai te chuan military council an baile tanga chuti rualin National Unity Government din People Defence Force PDF tenen po tangruala beizel an tum thu chu an siamani tunlai hian Myanmar ram hun sang sanga police te po in COVID-19 an kaina satawangin Iawari region chunga police 10 region levela thupek angin COVID laka in Vietnam so thing tui an in ti hriat ani Europe le khotlang ram nem nge lo China le Russia siam COVID-19 vaccine maktaduai sari min aulayan alai China COVID-19 vaccine injection to Indonesia Health Department a nathok mi zale somthum pakhat chu COVID awang thawin an boral thu hriat ani Europe in suikhom pol le khotlang ram ten nem het tura an phut China le Russia COVID vaccine maktaduai tel loi min aulayan alei thu COVID veng him tu pol meeting a asoya Military Council puipa ber min aulaya hian Russia ram siam COVID-19 vaccine maktaduai ni le China siam vaccine maktaduai nga zet alei thu meeting a asoi ani NLD sarkar lai khan India siam international riat pui COVID-19 vaccine AstraZeneca maktaduai khat le achan ve alei lain min aulaya hian ramdang riat pui lo aleya Russia siam COVID-19 vaccine Sputnik V emo single shot Sputnik Light vaccine asiama he vaccine hi Russia rama mantlang lon anisan lawa chu wangin nem nge na aum lo thu Europe ram in suikhom pol Lithuanian ram chuan asoi an soidan chuan Sputnik V hi chu atha ma se president Putin chuan asiam tu hian mi puitan an hmang lawa ral thuam pakhat anga ngain an du narama hral an ril ruk thina hei hi mihring tan a that lo angin thil thar po anisan lo ti in Lithuanian Prime Minister chuan Kumin March Tharal Khan alo soi to ani Europe in suikhom pol ramzinga US British Canada te hian China siam Sinovac COVID-19 vaccine le Russia siam Sputnik te hi hriat puina aum lo wangin ram chunga laklu an khabura ram tam takin an hriat pui te chu Pfizer BioNTech Moderna Incorporated AstraZeneca le Johnson & Johnson te ani China le Russia siam ero hi chu an pompui ho lo thung Indonesia a China COVID-19 vaccine Sinovac research by tu mithiam Novelia Sasfi Batiar chu COVID-19 awangin July ni sari khan abaural thu Reuters News atanga hriat ania ani hi China COVID-19 vaccine siam suana konga thok palai ani nge Indonesia hian June thla atang khan China siam COVID-19 vaccine Sinovac injection to Health Department athok mi zale somthum pakhat chu COVID-19 wang thawa an thi thu hriat ani chu wang chuan China siam COVID-19 vaccine hian soisel tu anga hle thu Reuters News chuan atar lang ani ole khati zongkha voina chanchin thara kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye